anigu wax walba ay kala gareysanaya. I'm gonna record everything. Yeah? ما أي حل ويدي حضرة. لما كان صادق. وحل ويدي أي حضرة أي كانوا يوم مثلا. These guys were sent to arrest my sister because I had an opinion yesterday, and some lady fought me. And just be quiet. Because I don't support whatever I want to support. This is what happens. Sit down. This is what our government does today. Government Somali Sanwa Samaha. I know how to do it. What kind of Samana is not fair? This is what's happening. This is Kafadisa. Injustice. Kalaha. واحد بنا قاعدين وحصاص من سيدة كريسة. وادوا. وأول بادوا يا. واحد فينا شيء يا. وادوا. I will let the world know who you guys are. Bullshit. This is the most unjust thing that ever happened to me. I don't know. Yesterday I have not stopped everything. Like you are to about Manka. You were so good, because I'm not gonna wax kale iyo si kale doonaysa inay ugu dhaqaaqto. And then we faced the name of government. Oh, she went to the prime minister. Adan ku hiilinayay. Naaga markaasa my sister or my mother came and picked me up gaariga ku jirtay. Markay aragtana ayay igu soo boodanay maxaa la dhihi jiray that they want to like scratch me up with a knife. Way soo baxday. Markay soo baxday waaba la qabtay waa la xiraba. They put her, they arrested her and then these ladies continue on jumping me. Anyways, point is, she went to the prime minister telling him that I fought for you because naxtami kudoran mana ma support gareyn case-ki ninkii ajnabiga la rabay in bangiga loo dhiibo ma ay support gareynin maadaama ay support gareynin dartooda u dagaaltamay just so inay hesho wasiir. And the prime minister for him to believe and not know the sides of what's going on حقبتي maanta anigu u socon beedaw gabadha la sheelay shal waa la xiray waa soo damintay maanta waxa la diyaarada si karo saha laga soo qabto raiisul wasaaraha soo amrayno oo maxaa la dhihi jiray walaasha la soo qabto xumaantaan la ii waday in walaasha lagu sameeyo waxaydo maadaama ay meeshii ay gaariga isaaneed oo ay soo doonay oo markii dagaalka dhacday ii soo baxday rabtay ogaato wixii dhacay maadaama inta yar maxaa la dhihi jiray meeshii ay taagneed naagihii anigu soo إلهي هذا حالة دلمي هسمعني إنه كل محل يجري هذه أكوبة باسمه وكذا God knows وحل يقول معه مثل يقول دقات سمع مثل يسنا اللي يقول صادر ما قرن كرا حدواني بيليه وحي يقول معه سنان سما قرنيه ماش مركا أصبح بنات من دبي وات والله بالله وطلقه ما قاعد له ما كنت عرفت شيء نايف نايف ويسوى تاجرس نايف بي وذتسي ولبناك بيقول جام قري no one sees that case وحال أكاد the fact that I didn't raise my hand إن support قري أجنبي إن ودي وبنجيجا أو شرعي غناقر لا دافسيو I don't support that لكن أنا قد that doesn't mean I went against the government أنا قاعد حلوان بنا مسؤول أنا وهاي وحول ومحل وحول بالدولة ضربت هدانا نعم عندي هنا معنيز محاول أنا قلنا أنا هاي معارض أنا جميع واللي جينا ما واللي جينا الدولة وسبورت قرينا فرماجنا وأوجيها قف سبورت قرينا from day one ووجا لا محلدي جر مضي له يقولوا أوجي خيرنا السلوك from day one I was there and I was supporting them لكن مركي قلت سمعنا يعني it's my duty إني قلت كي أنا أنشوجي أنا هذي اللي قعد بتصدق قلت قضاء لغص عنايا وأنا لقعد بضي لكن at least أنا أقول له يا أقرب